Musore wanje. Ego. Ndaryohewe cyane ku nkuru mpaye kabisa. Ko narinda kwiteze siko ndabisanze, sanze ari ibintu bimeze neza cyane. Ego kandi nikuza muramba barira. Kuko keshi simba ndi ngaha urabizi ama business tuba turimo usanga tuguma tugenda kure na kure ugasanga mbaye kure y'umuryango. Ariko gusa ikingyoheye nuko mbona vraiment ibintu bimeze neza cyane kandi birandyoheye. Ego uranejeje ishema mu bantu bose kabisa narimaze kubera umupara. Pare icyo kwiruka umunezero mfise ku mutima kukubona muri runo rugo byanezereye cyane. Yego nibyo kuko burya imisi yari baye myinshi cyane gose. Urabona ko na madamu hano yaragukumbuye burya. Yaragize imisi ambaza. Nari maze imisi mubaje gutuma utakiza kuturaba. Niko nakazi ariko gusa ndaryohewe cyane. Ni byiza cyane by'ukuri ubwitange bwanyu. Mwibaze ngo turabwibagira turohoza ku mutima. Ndabizi yuko mwiza brand nayo mpamvu twabagizaho muri uyu munsi umuryango wacu. Yego Pare muri mind za business ujya hari ikintu kimperuka gukora kimeze nk'ikiriko kirafaringa cyo gituma ubona umenye ndafise ibibazo gatoyi ariko gusa meze neza mu bisanzwe. Ndabona nyine kweri ko warugerereye. Yego nibyo kweri ndabona murishimye gose cyane gose. Biba bibereye ni ibintu nyine biba bihesheje mu muryango ugasanga n'abantu vraiment barababereye akarorero keza kandi biba biryoshye. Nta kintu kiryoshye mu rugo rwiza. Yego kugira nadodo ngira harundi mushitsi umunsi w'umururira. Pasta nimwe sashi. Amen. Ego karibu. Hama pasta mufata gaki kajika rwose. Okay. Amakuru y'imizi ndabasha neza ndashima nawe gutega mu turashima nanjye nari nakundeyo n'umusore wawe. Rwose nanjye twatembera ngaha dutembera abakristo turamenye neza cyane tuza gushika ngaha ndahaza aho paruma twicara. Pastor ndanezerewe cyane mu rugo rwacu no munsi turamuze twakira umugisha by'ukuri. Ora nanje pare wanje yari yangendeye mu rugo wamengo mwana seza wamengo twabikanye basi. Imana iyo yashatse gukora ibintu burya kesha na kesha irabihuza ikagira. Yego kandi cyajeje yego nibyo egera hano. Pastor karibu murisanze. Mugubwe neza mu rugo rwacu. Urugo rwacu rwa je mwimigisha. Twagize imigisha myinshi.
karibu mwihereze. Yego ashaka gutembe neza pastor. Yego kananje mbanze ngoro umuhogo buho ngo ibintu ngo birajanirana cyane cyane yandi bakuru ego hama rero ndiko ndatembera ndashimira guca mu rugo yego kandi iyi misi ndi mu gihugu cyo kugendera nka Kristo tuganira ndabakomerewe niyo mpamvu nishimye guca ngaho iwanyu namwe ndabingene bimeze no gucashikana ngaho mu rugo kandi ndahimbawe cyane ko nashitse sanga wese ari umukiri yego pastor turanezerewe cyane kuko natwe ubwacu twakumbuye mu rugo rwacu. Yego hama rero igikorwa ndimo nihaye n'imisi yo gusengera indi imiryango arishimira guca ngaha namwe dusangira isengesho. pastor urakoze cyane kugenderwa n'abantu nkamwe ni by'agaciro kanini. Yego Data mushobora byose data mu izina rya Yesu turagushima cyane ko iki gitondo cyiza kw'igihugu cyiza turimo kugendera ngo mukama ndaguhereje urugo rushasha ukomeze kurugira neza data uruhu umugisha ururinde ubukene ururinde gushwana data ndaguhereje n'uyu ari wawe ukomeze kumukurikirana umuhereze ingingo nziza umuhereze amajambo meza umuhereze urukundo gukurikirana ibyo yiyemeje mukama ndaguhereje cyane turagushima cyane data ukomeze kubagira neza ubarinde inzitizi zose data rero kubwacu tukwishoboza ariko turi kumwe nawe data byose bizokunda data rero ishengesho ryacu turiguhereje ukomeze kuriraba ukomeze kurikurikirana mu izina rya Yesu Amen. kandi rero mu muryango hari ikintu mbonye kitameze neza neretse nta cyemezo ufise wewe yuko ari buvyara nuko ari umugore atavyara ariko gusa nka pare wawe ndazi ko ntoye unyize gusa icyo gukora ndakizi reka nigire wakoze kungendera sawa Mike gituma nifuza kutubona n'umunsi ni kubw'uko nifuza kutuganira ku byo neretse ku muryango wawe yego nibyo narabonye yuko mutabanye neza n'umwuka ku mpamvu ngo z'urubyaro ariko nabwiye ko ikibazo cyawe si cyawe cyangwa se cy'umudamu pastor. yego by'ukuri ndabya imyaka maze ize mariage sinumva uburyo ntararukibona kandi je ndabye neza ndabona ko nkomeye ntigasha pastor birangora kwihangana nanjye Mike kiri ngaho nyene tabare ko Imana ishobora byose kandi icyo kibazo si we gifitiye ububasha ukomeze gusenga wihangane bidatuma uzoca mu nzira zibi ngo byice n'umubano ufitanye n'umudamu wawe Imana ishoboye byose yego pastor ndizera Imana kandi urazi ko nawe nizera ko Imana ikoresha kandi yagutumye cyane jere kubw'ibyo naragiye kwa muganga arabira impanuro ndasubirayo arapima atuvuga ko azoduha inyishu reka ndindire inyishu ya muganga nongere nizere n'Imana ko ari izobinkorera cyane cyane yego ama Mike ibyo tuganiriye ni byiza kandi ni iby'ingenzi yego ariko na study program
nifuje ko rero nodisino zigenda ariko nifuje ko dusanga isengesho pastor nta kibazo sengera byukuri data muzina rya Yesu turagushima cyane turagukenguruka turashimira ikiganiro tugiranye n'umwana tugerageza ibyo tuganira yuko ubishyira mu bintu kama heza biri kubwuko uwo muryango ugiye kuheza Umugabo yego deshere waje wow kano gahe kaje cyane ngandigeza kuvuga ibiryoshye okay urarushye akazi kagenze gute noneje akazi ni bon kagenze neza zakwere yego nce gituma ujiryohewe chef merci beaucoup oh hakutashiriwa wanje ndakuyereka karibu naho ariyo watanguye kuyimpa mba nagukumbuye cyane yego hano nirirwa jenyene amatara yiriwe yacitse nagize irungu cyane sheri yaza ko ndashitse nta kibazo nibaza ko irungu rirahera nta kibazo irungu rirahera kweli hamashe hariho ikintu ushaka kukubwira hariho akana k'agapfubyi ko muri famiye yacu ako kana karezwe na anti wanje mva kahora kagize kiga mu w'icenda karose ishuri ino mva bansabye muri famiye yuko koza kwiga kaba hano iwacu barabisabye kandi nta wundi muntu muri famiye n'umwe nta yindi famiye bafise atari jewe sheri uvuze ngo katoye ikibazo cyo mu w'icenda yego n'agahungu canke n'agakobwa agakobwa hama sheri nibaza ko atakibazo kuko n'ubundi urabona ko aha ata mwana ahari merci chérie ego nibaza atakibazo ngira ngo uwo butombo tuzoronka na gakomishwashwa hano urakoze reka ngende kuraba ko mu gikoni byatunganye nari ndanashonje
Nagahungu cyane agakobwa. Agakobwa. Kana kagakobwa. Kavuye mu 9 agiye mu 11. Sha. Umwana ndumva. Ari karakura. Yego.